ke program kebedai Shibit Menmit berlasai menstep kesan tarik. Shibit Menmit hakapor shpau shiteng on sedang ningkong ya ke jinglek kai jong karau 16. Pada karau 16 on sedang ningkong da ke jinglek kai jong kiri Kanada Persia ya ke Morocco. Kata Shibit Menmit hakapor shpau shiteng Menmit. Baradin kene ke jinglek kai bot sa ke jinglek kai jong kari Paraguay Persia ya ke France. Kata hakapor arshiteng menstep. Te paralog kinegen kidai ki program Shibit Menmit berlasai menstep kesan tarik. Tementa aleng ina page ya ke history lengkot syapang kini kiri ki bani lekai Shibit Menmit berlasai menstep kesan tarik. Tementa aleng ina page wa ya ke history jong kiri ki bani lekai ningkong. Kata ke Morocco Persia ya ke Kanada. Ke Morocco kolong kum kuai ke tim ke baklan ba hakane ke FIFA World Cup menta usnem da ke bakala pen iru ke jing klan jongka haka FIFA World Cup jong usnem arajar arpuar da ke ba hakane ke FIFA World Cup jong usnem arajar arpuar ke Morocco kelapoi hadu ke semi final pada kala kelalong tang maka katakari ke badai na dauba Afrika panpoi haka semi final jong ke FIFA World Cup. Bad haka FIFA World Cup ke Morocco kalak bani lekai hadu nyosin. Pada ke Morocco kalak ban poi jengai haka FIFA World Cup kadai haka FIFA World Cup jong usnem arajar arpuar. Da ke ba kalak ban poi hadu ke semi final. Penmenta usnem ru ke Morocco kelapen isya ke pertai ya ke jingklan jongka da ke ba kelapen lim ya ke tim ki baklan kum ke Netherlands perkalaya kaj pat ke Brazil. Henry ke Kanada pat kalong kum kuai ke tim ke berangsyu rung tang laisen ha ke FIFA World Cup. Pat ke yorung ningkong kadai hausnem siejar kendai spa prapun riu. Pat kalawan pai biang hausnem arajar arpuar. Pat menta hakan ke FIFA World Cup ke Kanada tang ban yorung syakarau ke bakan riu kaladai lupa ke history na benta jongka. Tementa aleng ini page ya ke jinga kendo jong kini ki artli ki tim haka history jongki. Kini ki artli ki tim haka history jongki kili kendo kumba arsen AA. Pada ke Morocco kalak ban penlima ke Kanada baro arsen. Kadba ke Kanada pat kam sempat lala ban penlim ya ke Morocco. Pada kini ki jinga kendo jongki kadai haka jinga lekai paralog hausnam arajar kadreu. Da ke ba ke Morocco kala penlima ke Kanada da saugol lanot. Pada jinga kendo ba arjongki kadai ke FIFA World Cup kadai ke group stage jong usnam arajar arpuar. Da ke ba ke Morocco kala penlima ke Kanada da argol laway. Te paralog ladang supej yakini ki history jong kini ki artli ki tim ngilak ban ong ba ke Morocco kalong kata ke favorite Punjab Shibit Menmit. Henry ke knockout stage kata ke round 16 jong ke FIFA World Cup ngimlak ban batai ban ngimlak ban predik nomor wad lada ke tim kalong ke tim ke baklan Henry tangkawi ke jing bakla kalak ban yomat ya ke namrem kum bangi layo i la bun sin ha ke FIFA World Cup par kum bangi layo iru ha ke jing lekai jong ke Paraguay Persia ya ke Germany. Te paralog kat kum jing pe jong pi na pleng kini ki artli ki tim mano try ban yok khuri kanam job pan yorung sya ke quarter final. Tesa drop prediction jong pi hapo ke comment section. Tementa aleng ini page sa ke history jong ke France bat ke Paraguay. Ke France kalong kum kuai ke tim ke baklan ba ha ke FIFA World Cup. Da ke ba kalala ban yorung hadu kerprasin ha ke FIFA World Cup. Bat kalala ru ban job arsin ya ke FIFA World Cup. Kata ha ke FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spak kendai pra pada usnem arajar kat pra pada kala poiru ha ke kedan baar hausnem arajar reu pada usnem arajar arpuar kumta ngila ban ong ba ke France kalong kum kuai ke tim ke klan ba pada ke bapau ba ha ke history jong ke FIFA World Cup pada menta usnem ro leng ba ke jingdon jong ke France ya ki rangi lekai ki bapau ba ke France kalong kum kata ke favorite panra ya ke FIFA World Cup menta usnam namar ka jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau ba kum Kylian Mbappe u Ousmane Dembele u Barcola u Doué u Michael Olise u William Saliba u Koundé u Ryan Cherki per kiwe
ngilak ban ong ba ka France kalong kum kata ka tim ka baklan ba hakane ka FIFA World Cup menta usnam. Henry ladangi pejpat ya ka Paraguay kalong kum kata kari ka balayo rong haduk kendai sin haka FIFA World Cup. Pat ka sin ka ba ka Paraguay ka poi ngai ka FIFA World Cup kadai haka FIFA World Cup jong usnam arajar shipeu. Da ka ba ka laban poi haduk ka quarter final. Henry hakane ka FIFA World Cup menta usnam warla ka Paraguay ka lekai snew haka group stage. Henry ka knockout stage part kata haka raw ka belai puar ka laban penlim ka Germany haka penalty shootout. Pat kumta ngi laban ong ba ka France kamdai ban kinsting ya ka Paraguay nomor ka Paraguay ka laban penlim ya ke tim kiba klanbor. Tementa aleng ini page no ya ka jinga kendu jong kine ki artli ki tim haka history jong ki. Kini ki artli ki tim haka history jong ki kile kendo kumba sansen ai. Pat ka France ka laban job arsen bat kile ya khat laisen. Kadba ka Paraguay pat kam padala pan penlim ya ka France. Bala dangi page haka FIFA World Cup kini ki artli ki tim kile kendo shisen. Kata haka raw 16 jong ka FIFA World Cup jong usnam shejar kendai spa kendai bupra. Pada kane ka jinga lekai ka France kala penlim ka Paraguay da shi gol lanot. Tela dangi shupej ya ka history jong kini ki artli ki tim ngila ban ong ba ka France kalong kata ka favorite pan yok khur ka nam job la shai men step. Henry ka knockout stage jong ka FIFA World Cup ngimla ban batai pat ngimla ban predict nomor kumbang ngila yo i pa ka Paraguay kala ban penlim ya ki tim ki baklan bor kumba kala penlim ya ka Germany ha ka raw ka belai puar ha ka penalty shootout. Kumta ngimla ban batai pat ngimla ban predict Henry ladang shupej nang baka jingdon jong ka France ya ki player ki baklan bor ngila ban ong ba ka France kalong kata ka favorite pan yok khur ka nam job par kan yok rong sya ka quarter final. Te paralog kat kum ka jingpe jong pi nap deng kini ki artli ki tim mono try ban yok khur ya ka nam job so drop ka prediction jong pi hapo ka comment section. Te paralog menta ka sngi tang kini ki video ki ba khendiat kublai shibon.